Puk mi jingklumar biang hakari Bangladesh. Badbun kibatieng yok kajabiang kumbalaja hausnem baladep. Kajing ya kenat kalanang mi ha Bangladesh hadin bakatu kanis pangut kibriu. Kilayaki syabar jong kayeng dorbar tawan jong kari Bangladesh halor ka ansan hima sima batmai jong ka sorkar basipor hakas ngi thoding. Kipulit kilapan praya kinong yaki dakil penbetai bat penon kam daki bombstone grenade bat kidieng. Kinong yaki kilapan pau ya kajing pitar halor katai ka an thamai kabakat kum kajing ong jongki kam penbet yaki jing jongki. Kani kajing yaki kalami hapdeng kinong yaki kibala penhap syuki ya ka menteri rang bak barim ka Sheikh Hasina haubnai Julai jong usnem baladep bat kipulit. Kidon kinong yaki kibala penjulor yaki kali jong kipulit bat ki ying jan balasna kerpang kadba ki weipat kilaya kenat bat ki sipai bat ki bor pahara hadhaka katu kaningut ki briu kila mensau haktai ka jingja layat hu katnat pathai khubor ka epi dakabakdo na kinong saki kani ka jingja kalajia tang hadin kapor sibaje haka jingyalang ban yasoy yakariti sensar jong ubanai Julai hasau plaza jong ka National Parliament Building. Kipulit kilasiat dakil pensat umat bat penun kam daki bom pentut bat kiding ban penpra yakin nong yaki syabar jong kayeng dorbar jong kari Bangladesh hakas ngi thoding kadbaka jingya kan at kalanang ki halor ka ansan hima sima bat thamai jong ka sorkar basipor kani ka jingya kan at kalami hadin baki katu kanis pangut kibriu kibala batai yala di kum kitu kibayaki ban penhap syuki ya ka menteri rang badu barim ka Sheikh Hasina kinong yaki kilapan pau ya ka jingbom sohun ya katai ka an thamai ka ba klem penbet ya ki jing jongki wadla ki ba i jongki kilayap ha ka jing yaki pajba hausnem balade persya ya ka Sheikh Hasina kam haswa jong ka sngi thoding la penlong ya ka jing yaki ka ba dakis pangut ki pajba kilayelum hajan ka kerdop bakat ar jong ka parliament kompleks hapo ka lama Julai martel families uninjured fighters layat hu baki nong yaki kilarung syapo ketika jaka batsyong haki syuki katba kidang perta artat ya ka slogan katkum ka khobor jongka dhaka ka tribune hakaju kapor ki sengsan perthai ba kongsan lakhot ngoba daka sorkar basipor balayalam da unong yo khusnam Nobel Peace Prize Muhammad Yunus bansoy ya ketika an bat thamai hakas ngi thoding kabala plilat ya ka jing penkela ya ka san perthai hakari Bangladesh ka Julai National Charter kabala ai kerteng na kinong yaki kibalas dang hakari haubnai Julai jong usnem arachar arpsau kabata ya ka buj ban penkela ya ka riti sensar ki jingkela hak an bat bantau ya ki an kibat thamai ka National Consensus Commissions kabala thau daka sorkar Yunus ka penkre ya katai ka an hadin ka jingya kren kababunsin bat ki sengsan perthai ki bahe latno tangkaseng Awami League jong ka Hasina ka Bangladesh National Party kabala kli daka menteri barim ka Khalidasia bat ki pratli kiseng ki badon hakaju ka jingmut kilong bakin soy yakatai ka riti sensar ka bat thamai katu kani kiseng san perthairu ki dangsa klempat airai ka bakadu lakin ya soy em yakatai ka an bat thamai balawanra daka sorkar Yunus kum kaseng Islamis kabahe tam hakari bat ka Jamaat Islami kadba kawai pat kaseng kabadang syumi thamai kabalayalam daki samla pule ka National Citizen Party kalong bakan yasim benta